twirwaneho tubihera kuva tubayeho n'ingi yatwirwaneho kugeza duhuye n'abacu bo muri Nord Kivu ariyo M23 yego tugira urugaga rwitwa ngo ni Alliance Fleuve Congo yego tukaba turi membre wa gatatu umwe ni M23 kabiri ni persone ya Nanga afite de parti politique inyuma ye akaba natwirwaneho rero naje ni mu Rwanda shaka nari ntuyuvira kuva intambara itangiye twirwanaho kuva muri 2017 murabizi yego nyuma turaresista turarwana abantu benshi baradufasha nyuma tugira kugira imana tubona makanika yego kuna Michel yemeye gutabara aratabara nabyo twabigize mu ruhare twagikumfata Burundi turamucumbikira turamuzamura ibyo yakoze murabisi ari manager kumuhamagara ariko yagiye ari makanika umwe ariko asiga bamukarika ibihumbi safe imyaka igeze kuri irenze 65 twarabonye independence ariko ibintu byacu byagiye bisubira inyuma ikomprini wacu tukavuga tuniyenda imana nidufasha iminengwe nayo tuzayikonekta na hano yego tubanje kubasuhuza mwese abakunze b'Urubunga TV mudukurikirana hirya no hino umunsi ku wundi abakoze subscribe n'abatarayikora mwese turabasuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana akomeza ganze uyu munsi rero ntabwo ari bisanzwe dufite inkuru y'akababaro tugira ngo tubagezeho inkuru yatugezeho muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none ni saa 3 za mu gitondo mu mujyi wa Bukavu aho ni mu ntara ya Sud Kivu cyangwa se mu ntara y'Amajepfo mu gihugu ca Congo Republika Demokratike du Congo ndagira ngo tubageze inkuru nubwo turi mu bihe bibi cyangwa se tutafite mudo nziza turi mu kababaro gakomeye kuko buri umuyobozi ukomeye guverineri ntabwo byabyorosha ariko kandi turihanganye kugira ngo namwe abakunzi bacu cyangwa se abakeneye kumenya ayo makuru ku buryo burambuye kugira ngo mashe kuyamenya hari amakuru yacicikanye cyangwa se yagiye avugwa ku mbuga zitandukanye ku nkoranyambaga haba iza WhatsApp za Twitter ndetse n'izindi zose muzi za YouTube n'izindi ndagira ngo rero muri izo nkuru zose tuzinyomozemo hanyuma tubagezeho inkuru y'ukuri y'urupfu rw'umuyobozi guverineri Gasinzira Juvenal hari abavuze bati guverineri yishwe aguye muri dushe hari abandi bavuze ngo aguye ngo mu muryango w'ibiro bye cyangwa se wa ofisi ye ngo agiye mu kazi hari abandi bavuze ngo yarashwe abantu bagiye bavuga inkuru nyinshi kandi zitandukanye z'ibinyoma z'ibihuha ejo babwira inkuru ni Cyubahiro Alexis ubu tuvugana cyangwa se umukora inkuru ndi mu rugo ahahoze iwe aho yarari aho ni mu mujyi wa Bukavu kuba hazi ni kuri ni Muhumba muri quartier yitwa si quartier ni avenue ni muri Muhumba ku bantu bazi Bukavu barahazi aho niho yarari cyangwa se niho yaratuye nk'ibisanzwe umuyobozi wari uyoboye wungirije intara ya Sud Kivu ni guverineri zagenze gute rero uyu munsi kuko nabibabwiye itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka no 2025 2025 aha ni mu mujyi wa Bukavu ni muri mu ntara ya Sud Kivu uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi mu isaha ya saa 3 z'uyu munsi nibwo twamenye inkuru mbi itabaruka ry'umuyobozi cyangwa se guverineri vice guverineri wa Sud Kivu Gasinzira Juvenal ko yatabarutse hanyuma rero twahise twihutira kuja gukurikirana hafi kugira ngo tubashe kumenya bigenze gute guverineri yishwe niki kimuhitanye muri iki gitondo cyane ko
ku munsi w'ejo yiriwe mu kazi nk'ibisanzwe, yari muri biro yiwe muri ofisi kuba hazi Labote kuri guverinora, akora akazi ke nk'ibisanzwe, arataha nk'ibisanzwe. Yewe na nijoro yari afitanye ibiganiro n'abashitsi cyangwa se barabatumirwa iwe mu rugo, baraganira rwose nta kibazo, barataha amahoro. Hanyuma rero uyu munsi rero tuza kumva iyo nkuru mbi y'incamugongo. Kuko nabivuze, abantu benshi bagenda bavuga ko yaba yaguye muri dushe, anyereye muri dushe. Ntabwo ari byo, ni ikinyoma. Abandi bavuze ko yasitaye mu muryango wa biro agiye kwinjira muri ofisi, nabyo ntabwo ari ikinyoma. Kuko nabibabwiye rero, nje ubabwira inkuru cyangwa se ubaheza inkuru, ndi iwe ahahoze iwe, nk'uko nabivuze n'ubundi, i Bukavu, i Muhumba, aho yari acumbitse mu icumbi rye. Tumaze kuhagera rero, umva uko byagenze kandi mbabwira inkuru y'impamu cyangwa se inkuru y'ukuri. Uyu munsi rero bari bafite inama y'abayobozi hamwe na bagenzi be ba guverineri bagenzi be, inama y'umutekano n'abashinzwe umutekano mu ntara yose. Bategereza kuri biro ko ari buze, barategereza, barahibura, hamagara telefone ye ntiyitaba. Biba ngombwa ko bahamagara umushoferi we n'abashinzwe umutekano we cyangwa se abasirikare bamurinda. Nabo babyutse mu gitondo, murantungana rwa ibicurane, babona guverineri ntabwo ari kubyuka nk'uko bisanzwe, abyuka akaraja mu kazi. Barategereza ko abyuka, barahebura, bakomanze, umuntu ntiyitaba. Nibwo babonye ayo matelefone ahamagara, bakomeza kubahamagara bababaza, bavuga ati reka binjiremo mu cyumba cye barebe uko byagenze. Binjiyemo nanone basanga umuntu araryamye, uko yakaryamye yiroroshe, yiseguye umusego rwose nk'umuntu usinziriye. Bahamagaye ntiyitaba, bamukozeho ntiyisheganya. Nibwo bahise bahamagara ababakuriye kugira ngo baze kureba ikibaye. Abayobozi baza birukanka, bashike barareba, babona umuntu koko asa n'uwarangije. Muri uwo mwanya nibwo batanze raporo ku bamukuriye, ku titirere wiwe, guverineri na staff yose n'abandi bose bashinzwe umutekano baraza. Icyo gihe rero nibwo twahageze, koko bazana n'abaganga baza gukonfirima ko umuntu koko yarangije, basanga koko umuntu yarangije. Rero mu ncamake nuko byagenze, ntabwo yishwe na dushe, ntabwo yishwe asitaye nk'uko babivuze, ntabwo yishwe arashwe nk'uko babivuze. Icyakurikiyeho rero, abaganga cyangwa se abashinzwe gukurikirana iby'imirambo basuzumye basanga ko umuntu yarangije. Hakurikiraho intambwe yo kumenya n'iki kimwishe. Niyo mpamvu bahise bahitamo ko umurambo wawujana mu bitaro kuja kuwusuzumisha cyangwa se gukora icyo bita autopsy, kugira ngo bakurikirane icamwishe neza, bamenye ikimuhinganye. Inshuti bavandimwe bakunze Burunga TV, ubu tubaha inkuru rero, nibwo basohoye umurambo bawujana mu bitaro kugira ngo babashe gusuzuma icamwishe neza, kugira ngo tuze kubaheza inkuru nyayo. Iyi nkuru rero tuyikoza kugira ngo tubashe kunyomoza inkuru z'urupfu rwe, zagiye zivuga ikimwishe bitandukanye n'ukuri. Igihari cyo nuko guverineri Gasinzira Juvenal atakiri kumwe natwe, yatabarutse, ariko kandi abantu basanze yaguye mu nzu iwe mu cyumba, uko yakaryamye ntiyabyutse. Rero ndagira ngo tuze gukurikirana kwanza, tumenye ibyavuye kwa muganga cyangwa se rezita zavuye kwa muganga, tumenye icyamwishe, tumenye
icaba kimuhitanye kugira ngo tuze kandi kubakorera inkuru irambuye. Ntabwo twaje kubabwira amakuru cyangwa se amateka ye cyangwa se ubuzima bwe cyangwa se uwo ari we, ahubwo twatuje kugira ngo tubashe kubasangiza inkuru y'ukuri yo kubabikira guverineri wungirije wa Sud Kivu. Murabizi neza ko intara ya Sud Kivu iri mu ntara zabohojwe n'icama ca AFC M23 twirwaneho, kandi ikaba yari ifite abaguverineri batatu titirere n'abamwungirije ba vice babiri, Marihemu guverineri vice guverineri Gasinzira Juvenal yari umwe mu rero mu bari bungirije, yari guverineri wungirije ushinzwe ibya finance. Rero mukomeze mwihangane, turihanganisha umuryango wa bugufi, turihanganisha abana be, turihanganisha ubwoko cyangwa se umuryango w'abasinzira wose aho uherereye, turihanganisha ubwoko bw'abanyamurenge avukamwo aho muherere mwese ku isi, turihanganisha igihugu cyangwa se intara ya Sud Kivu yari ayobereye umuyobozi, ndetse n'icama cyose cya AFC M23 twirwaneho kibuze umuyobozi ukomeye, umuyobozi w'indashikirwa, abantu bari bitezemo byinshi bikomeye yaragiye gukora muri iyi ntara. Mu minsi mikeya, igihe cy'amezi 3 yaramaze ari kuri uru buyobozi. Rero bavandimwe, turabihanganishe kandi turabararikira kugira ngo muze gukurikirana inkuru yacu y'ubutaha cyangwa se ikurikira, kugira ngo tuze kubabwira ibyavuye ku bitaro cyangwa se rezita za muganga ico zatangaje. Kugeza ubu rero ntaco ziratangaza, abantu dutegereze kandi dukomeze twihangane. Murakoze kandi mukomeze mwihangane. Reka rero tubagezeho bimwe mu kiganiro duheruka gukorana nawe cyangwa se twagiranye nawe, kugira ngo murushirizeho kwihangana kandi mukomere. Apfuye nk'umugabo, apfuye nk'intwari, apfuye nk'umuyobozi, aratabarutse. Twese niyo nzira tuzamusanga mwihangana. Twirwaneho tubihera kuva tubayeho n'ingi yatwirwaneho kugeza duhuye n'abacu bo muri Nord Kivu ariyo M23. Yego. Tugira urugaga rwitwa ngo ni Alliance Fleuve Congo. Yego. Tukaba turi membre wa gatatu. Umwe ni M23. Yego. Kabiri ni persone ya Nanga. Yego. De parti politique inyuma ye. Akaba natwirwaneho. Rero naje ndi mu Rwanda shaka nari ntuyuvira kuva intambara itangiye, twirwanaho kuva muri 2017 murabizi. Yego. Nyuma turaresista, turarwana, abantu benshi baradufasha. Nyuma kugira Imana tubona makanika. Yego. Kunda Michel yemeye gutabara. Aratabara, nabyo twabigizemo uruhare, twagiye kumufata Burundi, turamucumbikira, turamuzamura, ibyo yakoze murabizi. Ari manager kumuhamagara, ariko yagiye ari makanika umwe, ariko asiga bamukarika ibihumbi. Safe imyaka igeze kuri irenze 65 twarabonye independence, ariko ibintu byacu byagiye bisubira inyuma, ikompuri ni wacu. Tukavuga uti niyenda Imana idufasha, iminengwe nayo tuzayikonekta na hano.